ibaza yuko kuva intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yatangira, mu kirere cya Turkiya hamaze kwinjira misile zigera kuri 4 kugera ku munsi hemezwagaho agahenge. Izi misile zose zarahanuwe, ariko n'ubundi zakomeje guteza urujijo. Amakuru yibanze yazaga yemeza yuko zatewe na Irani, ariko Irani mu magambo yayo ikavuga yuko yamaganiye kure ibyo kuvuga ko yateye misile. Amakuru yibanze yemezaga yuko misile zatewe na Irani, ariko nacyo mu magambo yacyo kikabyamaganira kure, kivuga ko ahubwo izi misile zagiye ziterwa n'umwanzi, ni ukuvuga Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ni mu rwego rwo gushaka guteranya ibihugu byombi, nka bimwe abanyarwanda mu buhanga bwacu twita guterewe mu gihuru kugira ngo urebe ikintu kivumbukamo. Hashize igihe kinini cyane abahanga bagaragaza yuko nta kabuza Turkiya iri ku rutonde rw'ahantu Israel na Amerika bagomba gutangiriza intambara bidatinze. Mu mwaka ushize ibinyamakuru byinshi mu burasirazuba bwo hagati byanditse inkuru y'ubusesenguzi igira iti "Is Turkey Israel next target in the Middle East?" bashyiraho akabazo. Ese mu by'ukuri Turkiya niyo ntego izakurikiraho ya Israel mu burasirazuba bwo hagati? Muri iyi nkuru yo kwibaza niba Turkiya ari itahiwe, umusesenguzi Michael Rubin no muri The Right Learning American Enterprise Institute yatanze umuburo, avuga ko Turkiya ari igiye kuba intego nyamukuru izakurikira Irani, ndetse ko ahubwo Turkiya ikwiriye kwitegura ikaba maso. Anavuga ko itagomba kwiringira ubwirinzi n'ubutabazi bya OTAN kabane n'ubwo ari umunyamuryango. None se koko kuvuga ni ugutaruka, intambara igiye kurenga Irani yinjira no muri Turkiya? Kubera iki Turkiya ari igihugu kigomba kugabwaho ibitero nyuma y'uko Irani isa naho yasenywa n'uruhande rwa Israel n'abanyamerika? Ngo hayikaze ukurikiye Gentil Gedeon Official. Turahera ku magambo ya Morad Sadiazad, ni perezida w'ikigo cy'ubushakashatsi mu burasirazuba bwo hagati, The Middle East Study Center. Iki kigo gifite umwihariko wo gusesengura no gusobanura neza imiterere igoye cyane y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu isesengura rye, Bwana Morad agaragaza ko igihe Tehran yabitsinzwe bya burundu muri intambara basojwe na Israel n'abanyamerika, uburasirazuba bwo hagati bushobora kuva ku rwego rw'uburinganire burimo impagarara no gushondana cyane, bukinjira mu cyiciro cy'ibiturika bikomeye n'imvururu z'intambara we yamaze guha izina rya violent detonation. Muri uku gutomboka kw'ibintu no kudogera, Ankara no kuvuga Turkiya nayo ishobora kwisanga iri mu bihugu ngo bishyirwa muri targets cyangwa se intego za misile ziremere cyane za Israel mu bitero byakurikiraho. Aho Turkiya ihagaze mu bitero biterwa na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Irani harasobanutse, kandi nta gushidikanya na guke kurimo, ndetse mu byumweru biheruka yarushijeho gushikama cyane no gufata umurongo uhamye umwe. Ntabwo yemera ibitero by'abanyamerika na Israel muri Irani, ntinemera yuko ubutegetsi bwa Irani busamburwa. Mu gihe benshi babibona nk'ibitero bigamije gushyira hasi Irani gusa, Turkiya yo ntiyemera ko ibimaze iminsi bibera mu burasirazuba bwo hagati ari uguhangana kw'ibitero bifite ahantu bigarukira, cyangwa ngo ibe indi nkuru isanzwe mu mateka maremare y'amakimbirane yo muri aka karere. Oya, ibifata ukundi. Iyo ibifata nk'intambwe iganisha ku kaga k'intambara y'akarere kose ishobora kwaguka igakwirakwira mu bihugu byinshi, kuva ku nyanja ya Mediterane mu burasirazuba kugera mu kigobe cya Persi. Mu mboni n'imyumvire bya Turkiya, ibitero kuri Irani ntibifatwa nk'uburyo bwo kugarura ituze mu karere. Oya, ahubwo bifatwa nk'igikoresho gishobora kurushaho guteza umutekano muke no kwagura amakimbirane mu buryo bushobora guturika. Niyo mpamvu kuva intambara yatangira, perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Hakan Fidan ndetse n'abayobozi bakuru mu biro bya perezida bakomeje gutanga amatangazo akurikirana, arimo kwamagana, kugaragaza impungenge zikomeye no kuburira ku kaga k'intambara iruta izindi yakwaguka mu karere. Guhera ku ya 28 y'ukwezi kwa kabiri 2026, ubwo ibitero bya Israel n'abanyamerika byatangiraga kuri Irani ku mugaragaro, perezida Erdogan yahise yamagana ibyo bitero, anasaba yuko hakwifashishwa inzira ya diplomasi ndetse hakabaho agahenge mu rwego rwo gukumira yuko amakimbirane yakwira mu karere kose. Kuri uwo munsi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Turkiya yatangaje yuko Ankara ihangayikishijwe cyane n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kandi bishyira mu kaga ubuzima bw'abasivili benshi birimo bikorwa na Amerika na Israel. Diplomasi ya Turkiya yamaganye ibikorwa by'ubushotoranyi byihutisha gukara cyane kw'intambara, inasaba yuko ibitero bihagarara bidatinze. Yanashimangiye ko ibibazo byo mu karere bishobora gukemurwa vuba na bwangu binyuze mu nzira z'amahoro.
yanagaragaje ko Turkiya yiteguye kugira uruhare mu bikorwa by'ubuzima. Kuri uwo munsi n'ubundi bitero bigitangira, Burhanettin Duran ushinzwe itumanaho mu biro bya perezida yagaragaje ko ibiri kuba bidashyira mu kaga impande zihanganye gusa, ko ahubwo bibangamiye ituze n'umutekano by'abaturage mu karere kose. Bityo ashimangira ko ari ngombwa cyane ko inzira z'ibiganiro n'imishyikirano bigomba gusubukurwa byihuse. Muri ayo magambo yose atangajwe rugikubita na Turkiya, humvikanamo yuko umurongo ngenderwaho wayo umaze kugaragara neza. Ni umurongo uvuga yuko kwiyongera kw'ibikorwa bya gisirikare byibasira Irani bidashobora kuguma mu mbibe zayo gusa, ko ahubwo bijyanze bikunze ari ikibazo cy'igihe ibikorwa bya gisirikare nk'ibi bigakwira akarere kose. Hashize iminsi mike intambara itangiye, Perezida Recep Tayyip Erdogan yarushijeho gukaza imvugo ze ku bibazo byari bihari n'uko ibintu byakurikiranaga. Nk'uko byatangajwe na Reuters, yo isobanura yuko ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Irani ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga mu buryo bweruye, ndetse inagaragaza yuko Turkiya yifatanije n'abaturage ba Irani mu kababaro uyu munsi barimo. Mu by'ukuri rero ibyo ntibyari bikiri amagambo asanzwe ya diplomasi, ahubwo byari gufata uruhande mu buryo bwa politiki na tekinike, kandi Turkiya yari itangije intambara nshya k'umwanzi mushya. Perezida wa Turkiya yanavuze ko Ankara izakomeza kongera imbaraga mu biganiro n'impande zose ku nzego zose kugera igihe hashyizweho agahenge kandi inzira za diplomasi zikongera gufungurwa. Abenshi babifashe nko kuba yumva yuko yasatiriwe cyane, by'umwihariko amagambo ye yo kuburira yari afite uburemere bukomeye cyane. Ayo yavugaga yuko Turkiya itifuza kubona intambara, ubwicanyi bukabije, umwuka mubi w'impagarara cyangwa ihohoterwa rikorerwa abasivili cyangwa se irenga imipaka muri ibi bihe. Yagaragaje ko mu gihe hatagira ingamba zihamye zifatwa, ingaruka z'ibi bibazo zishobora kuba mbi cyane, haba ku mutekano w'akarere no ku rwego mpuzamahanga. Mu yindi mvugo ikomeye cyane, Erdogan yagaragaje mu buryo bweruye ko nta gihugu na kimwe cyashobora kwihanganira umutwaro wo kutamenya neza ejo hazaza mu bijyanye n'ubukungu na politiki byaterwa n'ibi bihe. Yanashimangiye ko uyu muriro uri kugurumana mu burasirazuba bwo hagati ugomba kuzimywa hakiri kare mbere y'uko urushaho gukwirakwira no kwangiza byinshi. Iyi mvugo ni isanzwe igaragara mu buryo Erdogan atanga ubutumwa bw'umuburo kuri Iran. Ni wowe wibonye kare kurusha abandi bose, maze avuga ko intambara kuri Iran ishobora guhinduka isoko y'amakuba n'akajagari mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Yaburiye hakiri kare mu buryo bweruye yuko iyi ntambara ishobora kugira ingaruka zikomeye ku itangwa ry'ingufu, anagaragaza yuko ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya umuhora wa Hormuz unyuzwamo igice kinini cyane cy'ubucuruzi bwa peteroli ku isi gishobora kwagura cyane ubusharire bw'intambara. Aya magambo yose ni ingenzi cyane kuyatekerezaho ndetse no kumenya ibintu asobanura. Bigaragaza uburyo Turkiya irusha abandi kubona ikibazo cy'uburasirazuba bwo hagati. Turkiya si nk'ibindi bihugu byo hakurya cyane birebera iyi ntambara ku ikarita cyangwa ku makuru ya televiziyo, ahubwo inayireba mu ndorerwamo y'imiyoboro y'ubwikorezi, amasoko y'ingufu, inzira z'ubucuruzi n'ingaruka zayo ku mibereho y'abaturage imbere mu gihugu. Ku gihugu nka Turkiya gifite ubukungu bushingiye cyane ku gutumiza ingufu mu mahanga, intambara hafi y'umuhoro wa Hormuz ntizasobanura gusa ihindagurika ry'ibiciro ku masoko mpuzamahanga, ahubwo binasobanura kuzamuka kw'ibiciro, umuvuduko n'izamuka ry'ibiciro ku isoko imbere mu gihugu, ndetse n'indi miraba mishya y'ihungabana ry'ubukungu mu gihugu. Reuters irabyerura ikavuga yuko Turkiya itumiza hanze buri mwaka hafi metero cube miliyari 50 za gaze itumiza zivuye hanze. Reuters inavuga yuko ubuyobozi bwa Turkiya ubwabwo bwemera uburemere bw'umutwaro w'ingufu ku bukungu bw'igihugu, ndetse nuko abaguzi b'izo ngufu bashingira cyane ku nkunga ya leta kugira ngo boroherwe n'ibiciro. Mu yandi magambo, ihungabana rikomeye iryo ari ryo ryose ku miterere y'ingufu mu karere rihinduka ku buryo bwihuse ikibazo gikomere Turkiya. Bivuze yuko imiburo Turkiya igenda igarukaho kenshi iyitanga kuri iyi ntambara ya Iran ishingiye ku isesengura rifatika ry'inyungu zayo bwite nk'igihugu. Gusa ariko nanone byaba ari ukwibeshya uramutse utekereje ukagarukira gusa ku ngaruka z'ubukungu nk'ishingiro ry'aho Turkiya ihagaze uyu munsi. Turarenga ahangaha. Turkiya ishimangira imyumvire yayo ko gutsinda Iran mu buryo bwa gisirikare bidashobora kuzana amahoro ubwabyo, ahubwo ngo byasenya imwe mu nkingi z'ingenzi cyane zigize uburinganire bw'imbaraga mu karere, bigafungura inzira y'uruhererekane rushya rw'intambara, intambara ziziguye n'iyangirika ry'ituze mu bihugu by'akarere byose rishobora gukwirakwira muri Iraq, muri Syria, kugera mu karere ka Caucase no mu burasirazuba bwa Mediterane. Hatabayeho guca ku ruhande, abasesenguzi bagaragaza yuko
iri ari ryo shingiro nyakuri ry'ubwoba Turkiya ifite. Ubutegetsi bwa Turkiya urebye nta munaba udasanzwe bufite politiki y'abanya-Iran. Gusa ariko ibihugu byombi bifite amateka maremare yo guhanganira mu makimbirane mu buryo buziguye, nko muri Syria, Iraq, mu majyepfo ya Caucase, n'ibibazo by'inzira y'ubwikorezi n'ahandi. Niyo mpamvu uruhande Turkiya ihagazemo rwikoreye ibiro byinshi ku buryo ruhita ruremera bigiye ku munzani. Abasesenguzi basanga Turkiya idashyigikira Iran nk'umufatanyabikorwa w'inshuti ushingiye ku ndangagaciro, ahubwo irarwanya gusenywa kwayo ku ngufu, kubera ko ibona ko ako kaga gashobora kurushaho gusenya bikomeye imiterere y'ituze ry'akarere, bikanadukira Turkiya ubwayo. Mu by'ukuri Erdogan na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Fidan bagaragaza mu buryo bweruye ko nubwo uburinganire bw'umutekano w'akarere bushobora kuba butuje ku kigero gito, aho bwuzemo impagarara n'amakimbirane, ngo bwari bukiri bwiza kurusha gusenya burundu imitekerereze ya Iran n'imiterere y'akarere, kubera ko byakurikirwa n'igihe kirekire cy'iturika ry'ibibazo n'intambara z'urudaca. Mu minsi ya mbere y'intambara, iyi myumvire y'uko ibintu byadogera yariyongereye, irushaho gufata indi ntera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turkiya Hakan Fidan yatangaje yuko Ankara irwanya mu buryo budasubirwaho imigambi iyo ari yo yose igamije guteza intambara y'imbere mu gihugu cya Iran cyangwa gukongeza amakimbirane ashingiye ku moko cyangwa se amadini. Yanashimangiye ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati igomba guhagarara vuba na bwangu, kandi ko Turkiya iri gushyira imbaraga zikomeye mu kuyihagarika. Aya magambo afite ibisobanuro bikomeye. Abasesenguzi bavuga yuko mu by'ukuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turkiya Fidan yagaragaje neza ikintu cyangwa se scenario Ankara itinya kurusha izindi zose. Iyo scenario ngo si uguca intege Iran gusa, ahubwo ni uguteza isenyuka iryo ari ryo ryose biturutse imbere mu gihugu. Kuri Turkiya, intambara y'imbere muri Iran cyangwa se ya gisivili ntiyasobanura gusa ihinduka ry'uburinganire bw'imbaraga, ahubwo yasobanura n'ivuka ry'akarere kanini cyane karimo umutekano muke uhereye kuhegereye imipaka ya Iran, hagakurikiraho ikwirakwira ry'ayo makuba hanze y'imbibe za Iran. Izi mpungenge cyangwa se ubu bwoba ntabwo ari byo gukerensa. Turkiya imaze kugerwaho mu buryo butaziguye n'ingaruka zigaragara z'iyi ntambara kandi iri kwaguka. Dore ukuntu Reuters bivuga, misile za balistike zigera kuri 4 zimaze kwinjira mu kirere cya Turkiya, wenda zigahagarikwa n'ubwirinzi bw'ikirere bwa OTAN, ariko zahageze. Israel n'Abanyamerika bavuga yuko izo misile ziba zaturutse muri Iran, ariko Iran yo ikabihakana ivuga yuko ahubwo ziterwa n'umwanzi ushaka guteranya Iran na Turkiya. Kuba misile noneho za balistike zaratangiye kwinjira mu kirere cya Turkiya ubwabyo byerekana yuko Ankara cyangwa se Turkiya iyi ntambara itakiri ikibazo cyo hanze gusa. Mu buryo bufatika iri kwegera imipaka yayo kandi ikaba itangiye no kuvogera ubusugire bwayo. Muri uku kuntu ibintu bimeze gutya, kuba Turkiya yamagana ibitero kuri Iran ntibigomba gufatwa nk'ibintu bishingiye ku bitekerezo cyangwa ideology gusa. Mu by'ukuri ni ubundi buryo bwo kwirinda. Turkiya irimo irakumira intambara yayisatira cyangwa igahindura ibintu byose, intambara ikaba iya Turkiya bwite. Perezida wa Turkiya Erdogan ashimangira yuko intambara iri muri Iran igomba guhagarikwa mbere y'uko akarere kose kajugunywa mu bishashi by'umuriro w'akaga. Iyi mvugo ifatwa nko gukomeza umurongo yari yarafashe mbere, ko diplomasi igomba guhabwa umwanya mbere y'uko uruhererekane rw'amakuba n'intambara byigarurira uburasirazuba bwo hagati bwose. Kuri Turkiya kandi ibiri kuba ntabwo ari ikibazo cy'abaturanyi gusa, ahubwo ni inkubi y'umuyaga n'umuriro ushobora gukurura no gukururira akaga ibihugu byose biyikikije. Turkiya ifite amateka yibutsa neza ko imigambi yo gushaka guhindura uburasirazuba bwo hagati hakoreshejwe imbaraga za gisirikare byagiye birangira nabi. Ifite ingero zo muri Iraq, muri Syria, Libya igasenyuka n'inzego za leta zikavaho burundu. Muri ibyo bihugu byose kandi intambara yarangiraga hari umubare munini cyane w'impunzi, izamuka ry'imitwe yitwaje intwaro n'ubu itarahagarara, uduce tutagenzurwa na leta, inzira z'ubucuruzi bw'amagendu zaguka, ihungabana ry'umutekano n'ingaruka zikomeye cyane ku bukerarugendo kimwe n'ubucuruzi n'ituze ry'imbere mu bihugu. Kandi Turkiya ibingibi byose n'ibyishingiyeho. Kuri Turkiya rero ibi ntabwo ari amagambo cyangwa teori, ahubwo ni ibintu by'ukuri bifatika. Iyo rero niyo mpamvu ibitero byo muri Iran bibonwa i Ankara nk'indi ntambwe iganisha kuri uwo murongo nyine wo kuyisenya nayo, ariko noneho ku rugero runini cyane. Niba isenywa rya Syria ryarateje ihungabana ry'umutekano rikaze mu karere rimaze imyaka na nyakaka, noneho guhunganya Iran, igihugu kinini cyane muri ako karere, abaturage benshi cyane n'ingaruka ziremereye z'ubwo buhunzi
kuri geopolitiki y'akarere kandi ahantu hatandukanye bishobora guteza ikibazo kirenze kure cyane cy'abantu batekereza. Nta kabuza Turkiya igomba kubigiramo impungenge. Ibi nibyo abategetsi b'iki gihugu bageragezaga kugaragaza ubwo batangaga umuburo ku kaga k'intambara yagutse, bagasaba yuko imishyikirano isubukurwa byihuse. Ntibifuza ko Iran yagumiza kuraswa. Bo bavuga yuko ari nka kwa kundi imbe biharagata umuhini yototera isuka. Iran imaze gusenywa bya burundu, nta kabuza hakurikiraho Turkiya. Ikindi kintu gikomeye ni uko Turkiya ibona ibikorwa bya Isirayeli bitari gusa igisubizo ku kaga gakaze kageramiye umutekano wayo, ahubwo inabibona nk'igice cy'umugambi mugari wo guhindura akarere kakagendera mu kwaha kwa Iran kandi yakoreshejwe ingufu. Iyo myumvire igaragara mu magambo ya perezida wa Turkiya no mu mvugo ya diplomasi. Turkiya ikoresha amagambo nk'ubushotoranyi, guhungabanya ituze n'igerageza ryo gusenya inzira za diplomasi no kwagura amakimbirane mu karere. Kuba Turkiya isobanura neza ibimaze iminsi nk'ubushotoranyi bugamije kwagura imvururu, nabyo byerekana ko iki gihugu kitabona umurongo wa Israel nko kwirwanaho gusa, ahubwo mu murwa mukuru wa Turkiya hari impungenge ko nyuma ya Gaza, Libani, Syria na Iran, icyiciro cyakurikiraho cyangwa se intego yindi ishobora kuba ibindi bihugu bikomakomeye mu karere. Icyaba gisigaye birumvikana kitumvikana na Israel cyane ni Turkiya. Umuntu wese yabyumva ko nyuma y'uko Iran ishyizwe hasi, igisirikare na politiki bya Israel byahita bihanga amaso i Ankara. Neza Turkiya iri muri icyo cyiciro, ifite gahunda yayo bwite ya gisirikare, ya diplomasi ntiyisangiye, n'iya geopolitike ndetse n'ibijyanye n'ubukungu ntibihura na Israel. Kubw'iyo mpamvu mu bacurabwenge ba Turkiya, gutsindwa kwa Iran ntibigaragara nk'iherezo ry'amakimbirane gusa, ahubwo bifatwa nk'intangiriro y'uruhererekane rushya rw'igitutu ku bindi bihugu byigenga biraho mu karere, aho Turkiya ubwayo wayifata nko ku mwanya wa mbere. Nubwo iki gitekerezo gikunda kugaragara kenshi mu buryo bweruye no mu mvugo za politiki, kigaragazwa neza nk'umwanzuro usesuye urushaho kugira uruhare rukomeye cyane mu myitwarire ya Turkiya kuva intambara yatangira. Amakuru Turkiya ifite kuri aka kaga ntashingira gusa ku isesengura ryayo bwite n'iry'abacurabwenge, oya, anashimangirwa n'amagambo yagiye aturuka muri Israel ubwayo. Aha hari ingero nko ku ya 23 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Al Jazeera yatangaje ko mu gihe Israel yari gutegura ibitero kuri Iran, abanyapolitiki ba Israel ngo batangiye kugaragaza yuko Turkiya ishobora kuba ariyo yahinduka umwanzi ukomeye ugomba gukurikiraho mu karere. Icyo gihe uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel Naftali Bennett yatangaje yuko Israel idakwiriye kwirengagiza Turkiya, ayita akandi kaga gashya kugarije umutekano no kubaho kwa Israel. Anasobanura neza yuko hakenewe ko hafatwa ingamba zigaragara haba ku byago biva muri Iran ndetse no ku mubano mutindi uturuka muri Turkiya. Mu nyurabwenge ya politiki ya Israel hatangiye kugaragara umurongo w'imitekerereze ugaragaza ko nyuma ya Iran nta kabuza Turkiya igomba gukurikiraho nk'umwanzi ukomeye usigaye mu karere. Uyu murongo warushijeho kugaragazwa mu buryo butaziguye mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa gatatu, ubwo ibitangazamakuru byo muri Turkiya no mu karere byagenderaga ku magambo ya Bennett agaragaza yuko nyuma ya Iran, Israel hitazatuza kandi ko ibizakurikiraho bizaterwa n'amahitamo ya Turkiya. Ibi bintu byose rero bituma Turkiya ibona intambara yari imaze iminsi hagati ya Israel na Iran n'Abanyamerika atari gusa umugambi wo guca intege Iran, oya, ahubwo ibona nk'itegura icyiciro gishya cy'intambara n'igitutu byakwegekwa kuri Turkiya. Ku buyobozi bwa Turkiya bisobanura ikintu kimwe cyoroshye: mu migambi ya Israel, gutsindwa kwa Iran nibiramuka bibayeho ngo ntabwo bizasoza uruhererekane rw'amakimbirane, ahubwo bizegereza icyiciro gishya cy'urugamba rwo kugenzura akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, kwagira ijambo kurusha abandi bose, aho Turkiya ishobora kuba ariyo igomba kugirwa target kugira ngo ibyo bintu bikunde. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Turkiya akaba n'intumwa yihariye muri Syria Tom Barak yavuze yuko Israel ishaka yuko ibihugu nka Syria na Iran bicikagurikamo ibice bitoya umuntu yakwita nka les morceaux. Yemeje yuko gukomera kw'igihugu icyo ari cyo cyose muri ako karere byateza akaga kuri Israel, bityo ngo Israel igomba gukora ibishoboka byose igacagaguramo ibyo bihugu les morceaux cyangwa ibice bingana urwara, hanyuma igasigara ari igihangange ukwayo kandi ngo nibwo akumva itekanye. Ni niyo mpamvu rero Turkiya yakomeje kugaragara ikora ibintu byinshi icyarimwe, rimwe ikumvikana yamagana ibitero kuri Iran, ivuga yuko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga,
ubundi kumvikana itanga umuburo ku kaga kahungabanya ituze ry'akarere n'urwego mpuzamahanga. Turkiya kandi irongera ikumvikana ishimangira ingaruka ku basivili n'umutekano w'akarere, ikumvikana ishaka gushyiraho inzira z'ubuhuza no gukomeza kubungabunga imiyoboro ya diplomasi kugira ngo idasenyuka burundu. Hanyuma rero nyuma na nyuma irimo no kongera ubushobozi bwayo mu gisirikare mu bijyanye no kwirinda, kuko yamaze gusobanukirwa neza ko mu gihe amakimbirane yakomeza, ubutaka bwayo, ubukungu bwayo, inyungu zayo byahura n'igitutu gikaze kandi cyakurikiraho no kubisenya. Iyo urebye ku buryo bwihuse, uruhande Turkiya ihagazemo rugaragaza ikibazo gikomeye cyane kiri mu miterere yose y'uburasirazuba bwo hagati. Aka karere kamaze igihe kirekire karangwamo imvururu z'intambara z'urudaca, ariko kugera n'ubu haracyari inzitizi zimwe na zimwe zibuza ko izo ntambara n'imvururu zihurira ku mutwe w'umuntu umwe, urugero nka Turkiya. Mu mboni za Turkiya, ibitero kuri Iran byari bigamije gukuraho izo nzitizi zose kugira ngo noneho babone uko basatira Turkiya. Ni ibitero ubundi bihuriza ku ruziga rumwe imvururu n'intambara byo muri Iran, Syria, Iraq na Libani, ingufu, ubwikorezi n'ibibazo by'abimukira, byose ngo byabujije Israel guhita isatira Turkiya. Turkiya isobanukiwe neza ko mu gihe amakimbirane yakomeza gukaza umurego, bitazongera gushobora gutandukanya neza uruhembe rwa gisirikare n'ubw'ubukungu. Intambara izahinduka izamuka rikabije ry'ibiciro ku ngufu, guhungabana kw'imiyoboro y'ubwikorezi, impungenge z'abashoramari, intege nke z'ifaranga, kwiyongera kw'ingengo y'imari ijya mu mutekano, igabanuka ry'ibyoherezwa mu mahanga ndetse n'ubukerarugendo Turkiya ishingiyeho cyane. Hanyuma ikindi ni ugutegereza amaherezo ku baturage bari muri uyu mwuka mubi kandi batazi igihe ushobora kurangirira. Ubutegetsi bwa Turkiya bwamaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu mu myaka ya vuba ahangaha, busobanukiwe neza ko uruhurirane rw'aka kaga gaturutse hanze mu gihugu gituranyi kagomba kugira ingaruka zikaze. Ni niyo mpamvu ngo amagambo ya Perezida Erdogan yagaragazaga yuko nta gihugu na kimwe kizashobora kwihanganira umutwaro wo kutamenya neza ejo hazaza mu bukungu cyangwa geopolitike, ngo ntizumvikana nk'imvugo zigereranya gusa, ahubwo zigaragara nk'imvugo zisesengura bya nyabyo kandi zisobanura uruhande Turkiya yamaze gufata. Uruhande Turkiya yamaze gufata rushingiye neza ku kuri kw'ibiri kuba uyu munsi. Turkiya ntabwo ishobora gufata intambara yashojwe kuri Iran nk'ikibazo cy'abandi bantu. Ifite umupaka muremure cyane isangiye na Iran ndetse n'izindi zone zirangwamo umutekano muke. Ifitanye kandi isano rikomeye cyane n'ubucuruzi n'itangwa ry'ingufu mu karere, ikanamenya neza ingaruka z'intambara zituruka ku bihugu by'abaturanyi. Ku ruhande rwa Turkiya, intambara muri Iran igaragara neza nka formule yumvikana yo mu mibare yerekana imidugararo ishobora kuba mu minsi iri imbere igihe yaba idahagaritswe vuba hakiri kare. Guhera mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, abategetsi ba Turkiya bakomeje gusubiramo ubutumwa bumwe, bavuga mu magambo atomoye bagira bati ibitero bigomba guhagarara ako kanya kandi diplomasi igomba guhabwa umwanya. Akarere ntikagomba kwinjizwa mu nyenga y'umuriro kandi ibisigisigi kwituze bigomba kurindwa mbere y'uko bisibanganira burundu mu muhengeri mushya wa politiki ishingiye ku mbaraga. Ikindi ubutegetsi bwa Turkiya bwasobanukiwe neza ni uko intambara y'akarere itazagarukira ku mbuga y'urugamba rwa gisirikare gusa, ahubwo izagera no mu buzima bwa buri munsi mu bijyanye n'ubukungu. Izagira ingaruka ku ngufu, ubucuruzi, ubwikorezi, ingengo y'imari n'ituza ry'imibereho y'abaturage, kandi kuri Turkiya izi ngaruka zizaba ziremereye kurushaho. Kuva intambara yatangira kugera uyu munsi, Turkiya iri kubwiriza isi yose ubutumwa bworoshye cyane ariko bw'ingenzi, ubutumwa buvuga yuko intambara kuri Iran itazazana ituze mu burasirazuba bwo hagati, ahubwo izazana gusenyuka. Ikavuga yuko hazavuka imirongo mishya y'intambara itari ihari, ihungabana rishya mu bijyanye n'ubukungu, ndetse ngo izazana amakimbirane azaramba ubudahagarara kabone n'ubwo ubutegetsi bwa Iran bwaba butakiriho. Igihe kandi Iran yaba itakiri urugomero rukomeye rufasha gusigasira uburinganire, ngo hakurikiraho icyiciro cyo gushaka ijambo rikomeye mu karere. Ibyo byakorwa na Israel kandi yabikora isatira Turkiya ndetse ikanasaba kuyisenya. Ngibyo ibyo Turkiya iri gutinya muri amakimbirane ari muri Iran. Turabashimiye, mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza mwese. Imboni TV, imboni ya rubanda.